Birta kalang rapet aratu ana pansimi apransinil hinpen kardom napachreiro kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thipi langponi sinang Exam Ratcharia Tompensabi MLA Kiligaphan Dipudisi Sai Hemlong nomination da Luke Jogda India Alliance pen Amri pen Rongkhang LSC upon nomination da Luke Jogda HSDF Atombasami MLA Kiligaphan nomination da Luke Jogda JCCPL pen ASDCS tum tingrumsi Rubendro Rongpi upon Dipu LSC pen ki Harvard Head LSC upon MLA Anghoy upon Parjab Dilip Rongpi upon Langpera Harvard Long Research Bat Mesen pen Pachun Pon Rongkhang MC Consensi Angkang along Arni Sivet si Long Hia Diem Long BJP Mas joining Paman Pon non birtang ton pen puthot langponi sinang MLA Kilig upon Therini Pai Inko Raketom Arni BJP India Alliance Mati APLC Congress Lapen HSDF Arm Admi Party Lapen Independence Atum Pensami Labangso MLA Kilig along Karjab Dunji Abang Pubang Piatum Pensami DC Sai Hemlong nominations Aluke Jogdam Labangso nominations Aluke Jogdam along Pensami HSDF India Alliance APLC Pen Congress Lapen ki BJP Ara Tum Pensami Mithang MLA nominations Aluke Jogdam Apant Chirap Chetudun Pensi Aning Pathi Dun Pensi Pinangan Arong Pipon Rintilu Lapuso na por hutsme isi party pen kaprega party phan ka je jong seroi la pen ki kechipus tami pinangan ke dolo bon semi raikom sai ki atum pen ke ton kilang kang tang khringa jok pen si labang so nominations aloke jok dam stami ingsam jin pen pachun ponlo BJP pen nominations aloke jok dama hut pen semi CM Dr. Tram Ronghang semit tongdun pen si RDP dun nin 50,000 কই অধিক মানুহ ওলাই আছে আমি নিমন্ত্ৰণ নকৰাকৈ নিজে নিজে গাড়ী লৈ আনি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বাছ ৰিজাৰ্ভ কৰি আহিছে বিয়া লাগে সবে ওলাই আছে পান দোকানী পৰা আৰম্ভ কৰি অটো ড্ৰাইভাৰ আৰু লগতে আমাৰ ৰিক্সা চালকসকল সকলোৱে ওলাই আছে খেতিয়কবিলাক ওলাই আছে আৰু যিবিলাকৰ সৰু সৰু পিটি কণ্টেক্ট মানে যিবিলাকৰ বেহা বেপাৰ কৰে তেওঁলোকৰ সকলো ওলাই আছে খেতিয়কবিলাক ওলাই আছে আজি আপোনালোকে আজি প্ৰথম অসমত এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কোনো ৰাজনীতি দলে আজিলৈকে 50,000কৈ অধিক নমিনেশ্যন ফাইল কৰিবলৈ যাওঁতে ইমান অহা নাই কিন্তু আপোনালোকে আজি দেখা পাইছে 50,000 প্লাছ nearly 60,000 মানুহ ইয়াৰ কিতানি কৰিছে Labangso MLA Kilig ahur ke APLC pen Congress Alliance ke dovek pu lapen ki Karbi Long semi India Alliance Mati APLC pen BJP atomensi longpho MLA anghoi semi highweg ji pusi Dipu LSC Alliance candidate retired IS jai kathar pen ning jepon ye APHLC atum ke voter list pen amen khan eji walam lai hui itum thanji po bangke six schedule aron ateng men si ilitum claim pogadi ke thanangji dote illegal voters ala amen ke thanpo hala council election aphan MP election MLA election aphan abang kali lapen iltum APHLC aru Congress nitum minimum common program thaki do pogadi hala swateng siniltum sarkar form deadlote lage kam claim po do pemilo neli tunga highway gi bosi chini lo athema kong BJP atum non ninkan cap da so sechot lo rakom la tum da ka hon ninkan krepli lo la ninkan krepli ka hon pen ke rong bethe ke to warta ve hang da ve ke chogi jun bhan da ve munit atum ari deng
poisa sapta ve la puson si jeplang la nang litum arni si heta thek independent pen karjab dun ke la ka thik thete la BJP tum si kapi thur dun lage la nitum congress pen APHLC alliance dolo la nitum vote nang pi thak dun je phansi lage ke claim BJP tum de claim lage BJP atumpen kachari ke chok che a join pen si labang su BJP atum phan ke non MLA ke lik hur ke parem bekji pupena jok pen si congress pen AP se atum sami align dolo Karbi Long congress pen long thom arjab dunlo la pen ki AP si pen long ni arjab dunlo la pen la long phodun long pen smi India alliance atum si hala pe ji pusi otoning ti pen ninje pon Karbi Long district pen banke ye Haraghat Sonjip Teron lapen ladak banke jitu bukajan banke nililo rotoning tilo lapen dak jitu rongkhang la banke agosining hilo lagi All India Congress Committee pensi la dak jitu non jelang rapet matu opposition alliance along candidate mokhalo lapen hala dak banke so opposition alliance long kibalo Bikram Hanselo lapen dak di pu banke jitu jai katharlo la sinon du banke rada tu aning chisik tanglo kunu poidhe la so BJP keng nopi ka sarkar banke la ke uprai po rada tu aning chisik tanglo athang adda kiba adda to pin mehdi Karbi Long ke aprang MP jitu areza lelang stame ala sutta ke thomadim ke khai tanglo non banke long pho dim ta ang ton ben haipo Harukhat LAC long pen ki AP agency la pen ki congress atumta nomination alu jok pamlo labang so puthak sami isivet ke dosi aphan non chingki chingwai pedopon bomlang pusi Harukhat LAC congress a candidate Sonjip Teron pen ningje pon si strategy lenang tu makai kan friendly mane kopi lagi bujai kalima friendly mane tumang bong ron ke cedan ji pula takali si friendly hisap tum dami po sitali tum chingwai bom lang ala sili tum la so strategy bang muli tum chingwai pen alliance party bel tum chingwai pon ji Nunsing Teron ta experience candidate si alang lihan tan ili congratulation PG si alang ta penangan hoi rat pan iklem tat pini dupo sita alam bangke je BJP a government han bangke rat tumbang bangke aning dug aning ke oi baning siksak dolo lasi alang dak banglo ni lipudami bangke rat tumbang selahan bisar po rat bangke kawar ke misi chong hongding lo lasi ahok lalang abenar pen selang bang rat bang bisar po lasi ahok lasi go alliance government hansi ba alliance party bansi rat tumbang non phong bang select kon posi ning tripon lo Therin phai ingko ra ke thom ani India alliance atumpen amri lapen rongkhang LAC apartment nomination alu ke jokdam laban so nomination alu ke jokdam hupen smi India alliance atumpen smi release smi pedopon la pen amri LAC candidate Bikram Hanse phan pherangke tumpen karjupen ke thak pona tengki siksidul along ri along anabangki boreng awar saiki on sami englong aso tum hansi hipi por edji aphan sami cyclem pon pu lapen hemprek a farman sami ot thip lapen che songdunji lapen sarkar tumpen dang kroi kre del potangti India alliance MLA tum anbangki arpupen chulap ji pusi rege thingdu ningje pon Indian National Congress lapen Haroi sira crazy legislative assembly pen candidate ke long banglo Agustin inghi lapen backup by opposition alliance alang lita menon summit bomlo la sinil tum la hini LAC tame pini ka summit pan bang sinil tum la nomination bangke pini ikang bangke assembly long ke nil tum jai dun vekpo assembly long ke jai pen ke tok pen jong sinil tum nang kroi kre bulo tangte nil tum kaita ningje lo ke damtang 1969 hot APSLC atum MLA ang hoy pen kasi resign ta ke claim ning stanil tum ke claim phanta bori pon po titan nitum hangdun po ke tok ke lang pen pidun po lajong sinang kroi krep lodangte nil tum ke hai tum anta MLA ang hoy pen kasi resign phantin tum arjap po lalo secondly abang ke lahen lo awunang lipu pi mayong ho biar lake nilitum dak asam angkang pilo lapen lake government atum aditi lo Vijar long ke illegal encroacher fan eviction nahi ke lakai government tum aditi lo
lasi government tum yong si che claim tu son te dak itum long ta claim bet nang po kita claim kledet lo lasi la bang so issue bang ke la non BJP RSS a government ke la ke claim klilo dak Karbi Anglong si claim kle chot lata kapre ka state long ke tum ke claim thek long lasi dak bang ke claim kledet a jok la BJP RSS a government si ka cheraya pot lo lasi ni tum APSLC lo alliance opposition party yong si government wang lo tang te lai hu sai ke ni tum ke claim phan bor ipon po arona teng pen Karbi Long po LSC long pensmi HSDF atum pensmi MLA kilig long Karjabdun edji aphan pini nomination alu jokpon elo Dipu LSC pen Harvard LSC labangki HSDF TDP Maipu Regenti bung pensi nomination alu jokpon lo Karbi Long National Political Party labangki BJP Congress lapenki APSC lakethom anta National Political Party lo Karbi Long Regional Political Party ki HSDF isiven lo dasi non MLA kilig ahot pensmi long po LSC long pensmi SSDF atumsi hayat bubusi SSDF TDP Maipu Regenti bung pen ning jepon already আমি নমিনেশ্যন ফাইল কৰা হ'ল আৰু ডিফুট মই নিজে ফাইল কৰিলোঁ আৰু হাৰাঘাটো আৰু বোকাজানত আমাৰ ৰাজু ৰংপি আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ৰংখাং LSC আৰু আমৰি LSC আমাৰ উইলছন টেৰাং তেখেতে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছে আজি আৰু আমি এই পাঁচটা ঠাইতো এবাৰ আমি HSDF দলে দখল কৰিব আৰু আমি নম্বৰ 1 কে লাহেলো তুমি আৰ্টিকল 244 এই অটোনমাস ষ্টেট আতেমান ইতুম থেগলং লো ন্যাশনাল পার্টি যিটো কি নন ন্যাশনাল পার্টি পোলতে নকে কেথম দকলো BJP कांग्रेस APHLC लाके थम के नेशनल पार्टी लो लासी मिले तुम रीजनल पार्टी पे न बंके ऑटोनोमस के लाके वन वे को अथेमा नेशनल पार्टी के अतुम के ऑटोनोमस स्टेट जों से के वन वे की पोलोते तुम निंगान थोंग के पनने लासी नॉन नेशनल पार्टी तुम के वन वे हेलो लासी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तुम सी नॉन वन को लाके HSDF तुम लो ला नंबर 1 नंबर हिनी तुम इकोनॉमी के ना डाउन पे तुम कार्बी आंगलों नॉन बोली तुम किदु किसुम कदु बे लास इकोनॉमी के पचिंग थोर जी असाइन तुम प्लान पन nomor ke thoma bangal halo ili tum au somar tum angtan ka chongda dam ben kichinang ke jangnang ladu adu gopik tas hal hai tum mana mi tum je wan ben da karbiang long long kotong secretary and goreng war sai ki gi man hala bani tum plan podu la pe tum education na agriculture na horticulture na me system tum change pona la itum system change te polo te tum chingtho thelo la helo itum MLA kilik along semi dipu LSC lapan ke Harvard LSC la longhi aparman JJCPA lapan ki ASDCS chingnum pet pensi Rubindro rongpi aphansi la longni LSC aparman semi MLA kilik along kapar jabdonji phanpini dipu disia sai hemlong nomination alu jokdam elo khai longri ke rekom dunji lapan ki article 244A autonomous state puthak ke palong bek ji aphan assembly long asi angtong pa dunji lapan ke Arjabdun khlupan ka song dun chia phansi la bangsu MLA kilik long pansmi Arjabdun lupusi Rubindro rong pi pen phrenge thinu ning jepon लितुम पार्टी अमेन लके जैसे CPA पेन ASDCS से जॉइंट कैंडिडेट असन बाहिन पेन नीली रविंद्र रोंगपी नीली लोंगनियादिम पिनी नॉमिनेशन जगदुन लो इसी बांके 109 हारोगाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लापेन इसी बांके डाक डिफू 110 ST डिफू LAC कॉन्स्टिट्यूंसी नीली लोंगनिया डिम पिनी डाक नॉमिनेशन जगलो पेन नीली नॉमिनेशन के जग नाको कलम थे बांगला हेलो जेपिनी कार्बी आंगलोंग इसी चेंज बांधांगपो इसी के चेलार बांधांगपो लद्दाख कितुम टेकलोंग लो तुम कचारी कचालम केचok chepen chenglok longri longpat kheyaman vir dedlo longle pelang tum vir dedlo la sepini inut Assam assembly long inut ingtangrak inut ase cepat hetan haladak ilitum assembly long hadak kacedan unte kabang phu ini sekanang shot inut efficient itum mane assembly long inu de MLA tum Karbi Anglong mane kenang so thepik lo itum telegram long ke dam tang apora ut da Karbi Anglong me che toy don MLA tum alang tum Karbi Anglong problem dopik ason kisung dopik woi piti rama alang tum in penadak assembly long
Koson che sardun nahi ma. Koson ma ekdom bolis to bold isi ada initiative ada assembly long a voice amuka pen chenglok lam the ke jaidun ada tum thek dam long le ada ke chedan dun la son itum thek dam long le la se pini Karbi Anglong arat tatum kenang sot nai bangke inu dahok ahak isi kache song pin po eso kache song pin po ada ke kenang sot lo koma bang pu se ada kitum Karbi Anglong non burning isu mukado dak longle felang border alam the pen chenglok asong dak si la dak kitum achokam ma pen chenglok itum political right alam the pen chenglok do pig lang itum dak economically itum dak pa hiu badim by economically pine ka condition enopik lai sonsuri alam the do apen Karbi Anglong ratum isi specific sa kemang do lake 244A laso implement nangji lai kadok ka be lam the ada assembly long ni tum pang tang rak pen with strong voice harada tum keres dunje phani tu kenang sot Nihang Karbi Anglong ke vai song ser hong thom akai din hut pensi longri longpat sami atui hoi sami chiplak let la pensi bivet le lasi nihang alongri hawar long pasami chari chalom ponji phant longri asar donangji la pena kenang sot pu matha ponsi la pen ki langpher hawar aphan ki habe rong pi arong amekar dilip rong pi longri asar aphan apuna chak choklim bu chini pa mesi Karbi rong saramaya tum pen sami chipatir pi ponsi kedam tang threin pha inkore hini ani habe ke the rong pi arong Cek arti volongkom ajilong sami dilip rong pi aphan longri asar ke bat amai paman pon langpher longri asar ke bat ponalong sami langpher angkang along ke du rong asar lapen ki boda charwen kangjang terang hima asar rubi sing terang abarim longri asar longsing kru lumba jong wo phong asar longsing be abarim hema asar sikari tisu lapen ki kaprek pek manpeng gidunda chitong dun langpher longri asar dilip rong pi aphan hima asar rubi sing terang pensi puhu phung ponsi arong ajutan choklim pen silebang su longri asar ke bad asai misen pen pachun pon bolong komaji pen rajesh ronghang Karbi Longri Abirta manang ke ba bon nili tujuk nili sabse lapet labang so biru komponi Fransik ke Karbi Longri Mos Council cari Dr. Kuldiran Mahasar he alang abori lapet alang ti abori jadi si Karbi customary law paman Karbi customary law hang lapat hek pet longri longpat kacari di panap masal perjabot masal sepingin masal pada biasa pohon puno lasi biasa biasa rugi tingkaran yang long baru pasti pon lapen adu tu pagi pagi lada Karbi Karbi rong sarame Karbi rong sarame mai pu bang penceng blok embang proklama kita gitu itu sarlar ter rong sarubasa dan lada ini lepas ini cetong roket nangker longri asar wujud hagrik hormat amuking bung na culong mone army talo mone aking tham na long lo lagu habib bin pun ini yang tong kalau begitu la kichu ka habitan dokor la bagi MLA kilik vote ke jok ji ani nangte bokong Karbi Anglong long ke du ka prek rat chari tumpen BJP long ching be dun thuang ong ason si thek pon long la son si west Karbi Anglong rongkhang MSC consensi ke parlopont rongkhang MSC BJP Mondol Committee atumpen chipatir pi ponsi rongkhang MSC consensi ke parlopont lapen borthol su pathu khlam long smi BJP mass joining amai paman pon rongkroi pathu khlam long smi APLC lapen Congress pen don pharo phosusi ahem tu natum BJP long chipok dun lapuson tadaksi borthol su pathu khlam long pansmi APLC lapen Congress pen don pharo troxi susi araratum BJP long chipok dun labangso BJP mass joining a mailong sami aluhiaman pen rongkhang BJP MLA candidate CM Dr. Tram Ronghang MSC Longbison B Board Chairman Ditulal Hasnu BDC Chairman Khorsing Tokbi West Karbi Anglong BJP Akon Chunbang Rongkhang Mondol Committee Amaipu Nirboy Boro laban ke BJP phan ikhoyara tum chitong dun borthol ben great sontumung Karbi Longri Abirta abang pubang phiatum na tu da amen teram ki theklong lo datum pangrum pet penal don pharo proxira don thom
longsing teron nang tuma chin lo Congress leader lo alang le use ke mondol Congress ta president lo langhan alang li tame pini Congress party pen cheu pen BJP party long pe abdun lo apen ex army atumanda la ex army association alang li president lo hala tum tame atim ben pinang che pe abdun lo la se pini ke dengkar chu non tame ko ni li kopli conscience lo la son thot ke dengkar chu amai do la sir la ration card tu me jap tu la lang thomang thi tum long le de tu se jap hem next ke pelong a jifan election de tel hai kam sin klem pon po Pini Abirta ki lan sikyang ton paniglo si Tumi Thangmi Kardom.